Aadhaar card ave te non ki wang janing kan pen sarkar pen ki pipon mate ki panong pon acha thavar saita long pon pe Chikloi jona pharman voter list amen kache thap mate ke pakeng pon aphan election commission hin pen apor ki pi BJP racharia song atum pen claim banga mai kang ni pon Kardom pinia birta than bang pini limerina hansepi non arjuitha birta ang ton pen Chikloi jona pharman voter list amen kache thap mate ke pakeng pon aphan election commission hin pen apor ki pi Gifu LAC lapen hawar kiat LAC pharman chikloi jon mate phaiguni ni phai si pen phaiguni ni phai thongkep arani an voter ID mate voter list along amen kache thap mate ke pakeng pon je phan election commission hin pen apor ki pi pon Labang solam te pini gifu along karbiang long DCI sai hem along DCI hin pen si pangdak pon DCI hin pen than paklar pon Matijong ni phai thong ke parnian jong si komani artaning kan krener kep ke plengja sondo posita mela tumta men chathap dun me labang so men ka chathap mate ke pakeng ponawar sai soni do isi lake online lapen isi lake offline system jong si komani apang phu online pensi amen ka chathap mate ke pakeng pon kangtung atum www.nsvpin along dampen online penawar sai en pon me puta than pachini pon Adun thujong sikomania bangla pusona versa ave pulotang tete bokhet BLO long an humri damsi form fill up lote voter list pen kacharap asai chun ponji putathan pachini pon thu putathan pachini pon labangso voter amen along labangso voter list amen arkoi ni phai siara ni pen kachathap dun mate ke pakeng pon online along ridam lote ke choklimsi long pon putathan pachini pon putat karbiang long arloke do ara do ana phan artaning kan krener ke pen abat ke do bang pu bang pi Doana pan vaccination mate corona pen kachepa jok ja pan ing prim kachipi pon lab ja pan choningri padopon Berta pang dak pon dipu pen rangsina tiso 365 News India Election Commission of India every year amak generally summary revision of electoral roll koribade with reference to 1st January next year. Janake ei bosoror summary revision special summary revision 2022 with reference to 1st January 2022. So amak hetu karone aji integrated draft roll to publish koribe dise and this aji 1st November pora 30th November loke period dise for filing of claims and objections. Jami junjuno 18 বছর হইছে কোনবা মাইগ্রেটেড হৈ গৈছে কোনবা মানুহ ঢুকাইছে এইবিলাক সব ক্লেইমস বা অবজেকশন তেনেকে দিয়ে কারেকশন দি এই এক মাহটো দিছে সো আজি আমাৰ পোলিং স্টেশন লোকেশনতে আমাৰ এই ড্ৰাফট ৰোলটো পাবলিশ হৈছে সো হেইটো কৰা পিছতে আমি সাইমালটেনিয়াসলি কেইদিনমান পিছতে সেই যিখিনি এপ্লিকেশ্যন পৰিছে 6 নম্বৰ ফৰ্ম 7 নম্বৰ ফৰ্ম 8 A B ডিসপোজ কৰিব লাগে আৰু সেইটো টিল 28 ডিসেম্বৰ লৈকে সব ক্লেইমছ এণ্ড অবজেকশ্যন আমি ডিসপোজ কৰিম হিয়াৰিং ল'ম বাই দ্য AERO এণ্ড ERO হিয়াৰিং লৈ ক্লেইমছখিনি ভ্যালিড হ'লে এইটো একসেপ্ট কৰিম যদি ডিলিশন বা অবজেকশন হলে হেতুটো ঠিক করি আর ফাইনালি এইতে কারেকশন কোনবা নাম ভুল হইছে কোনবা বেলেগ এটা সমষ্টি পৰা বেলেগ এটা সমষ্টি বা সমষ্টি ভিতৰতে যাব একে ট্রান্সপোজিশন 8A তে কৰিব আৰু ফাইনাল পাবলিকেশন উইল বি অন 5th January 2022 সো হেখিনি কি শিডিউল Bharat det piang kang kachelar pon along pacheton don si sarkara hin penta ison soniaron nanglar pon bomsi thek pon long labang so along Aadhaar card ta ison akinang sot ajaton lo jong si komania bang phua bang phi non ki wangji aning kaning kan suri nira inquiry ni an Aadhaar card ave pulotang te sarkar pen ke panong pipon awar sai doan ta long pon pe pusi pini karbiang long DCI sai hemalong pherangkia maike pa ponaut pherangkia thengno than pachini pon Adon thualang lipang dakpon Aadhaar card ke salam pon kia ke joy lapen thanga tangka ta tunang ne putathan paklar pon jong si komani arong pen
amat mate doning koi pen so se ahem tun sanchom Aadhaar card kaselam pon awelang lapen alangli sahem an humri pen than pachini pon pulotang te alangli warsai sita me bor isi sikdang pidonji puta than pachini pon berta pangdak pon dipu pen rangsina tiso 365 News India Phaiguni ni phai siar ni da por phai kep apor malom pen lakha kret roknomati constituency angkang okkereng ahavar mate okkereng auditorium hall along BJP party atum pen executive meeting amai kang nipon bangso mai long mai chepahem phupon akia joti timung lapen alohiaman pen chetongdon Karbiang Law Autonomous Council deputy speaker Rites Inghi keshap timung lapen arsong rong piatum chetongdon bangso mai long mate BJP long klem bang phu bang phidoan lapen APS tin amai phu lapen kongchon bang atuma phan hangsi ason alam hai hui chethan chimumpon la bangso mai long bang pharoi si sosia mulukatum chetongdon si mai RDP don berta pangdak pon hawar kihat pen long bomon rong phar 365 News India Pinia berta ke lapan sekang ton iglo ajo ke me kardom